HETNA bel Kuki channel Thusoh LAHKHOM ngeh-u zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chungchuma kon Thusoh LAHKHOM hu anangai khom kita hote Tuni August ni sim somni lagup ni khua Thusoh LAHKHOM ho West Asia gamkai sunga ahitia Iran la Israel ki ka akidawna hong kho se dinga gencha na sanjing tolhon in Lebanon na apansa Hezbollah gargut bolhon Israel gamsung rocket lekhadusha drone tampi anaka phumtawin hi Hezbollah ten Israel chunga buluna chilha pidin na satan kigung uve ti thugu aza utolhana Israel sapaiten Hezbollah ate pansa namun ho preemptive strike na bolkom zo swat lava Hezbollah ten ale thu pai u hi Hezbollah ten alam kailin u foxshakal Kithana zi ale thuna abol ovin a season Israel gamsung lampe zong rocket le drone ho a buludan u na phongda ove Israel sapaite pansa na ber sole Iron Dome system le salam Israel gamsunga military bases som khata zong abulu ovin a season rocket le drone agoma the thumna somni wal akap do ovin na phongda ove Hezbollah tin a sebe nawa tu chana hi le thuna first phase ki chai beb dan lai hi ati Thusoh document in Israel gamsung Anidan somni legate state of emergency pundo ahin Israel Defense Minister Yoav Gallant Hezbollah teki bulan na thua ato akiba api US lamkai ho het sa hiati United States President Joe Biden in US officer hon Israel akiza amet pising udan het sa na anizin chole US National Security Spokesperson Pan Jong Israel the right to defend a GP nawa Kito so zingding ahiati Israel Defense Force ten na pondo dung zuzin Israel sa alam le gamsung buluna ahin nei patnaw Lebanon gamsunga Hezbollah te rocket launcher sangkhabar Israel fighter jet Jahatwal mangcha anakap sit dan uzong anapongdo ove Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in Thusoh document in gamsung hu binading a ipihizong le abol ngap chat dan anapongdo chule salam gamkai sunga chengho damle bitna in munchi anung lut kit na ding ova pan ala ding dan zong apongdo Israel Insecurity Cabinet meeting zong anaizun hichachun Foreign Minister Israel Kachin Israel in Iran in ataso galgut bolho chunga to achil ha pinaw chung ahi Israel lunggel ki ba api gam honjong ahin to sa ding uvin team na anizin ahi Israel Defense Forces ho akun gamsung rocket le drone tampi hungi kap ding ahi ti sahna tolhon in Israel Ben Gurion len na nga amuna akun passenger len ho zong aphat chan aleng do thai ta povin ahi het thai khat chul ha izan ham khat masanga pat Hezbollah ten Israel salam gamsung hole supay tauna mun ho drone ana vet jelsing over adia Iron Dome battery le galman cha ki koin ho zo sezong ahet nu ahi hijun avat sa chu angul hungding ni ho chamcha sunga hi Hezbollah ten Israel gamsung apheng changa bulu na ti chu wide scale attack ahin chil ha pi te ding over khat chu ahi Achi sani ho pabep sunga huilogo hata an kitozin Bangladesh gamsunga mipi LAHKHOM Emergency Center hoa amlo tabin ahi South Asian gambung sunga munnim cha Bangladesh gamsung hin tuilit na sa ke mai tu pi tolhan in tu chat in mi som lagi in thina ato utawe Bangladesh Ministry of Disaster Management in report apina tuilit ze in district som lakhana kon mi 4.5 million atong khatan mi pila khatle sangsom ko le thum chele gancha sangsom sangi emergency relief center sang thumle zakhatle somse gi au ve ati highway le rail lampi ho mun tampi asita zin capital Dhaka khupile gamsunga mun poimo pen chitagong kongkai mun kichu matna the hitapon zi chun tuizin achup nagam ho vir hasan nitin sumkor vein zo se asubuitan hi het the kha chu achi sa August nisim somni ni ho apat guhata zu a chule chunglam India gamsunga kon badung len ho ahin hazi ova Bangladesh gamsung len ta hi tuizin achup la azin chu ahitai India gamsunga dinga news channel min thangta Times Now Media 10 anagonzi Amazing Indian Awards 2024 chu New Delhi hupya lohinte in anachil hatan hi hichikin gona chun India gamsung munchumchuma kon nominee zo si khial in
pu pauzagin ton singin achi sa 2021 koma na phudo the Marsom Institute Center for Community Initiative CCI chun Amazing Indians Award Education category a ke paman chu anakisat in hi pu ton sing in anakite pi anakilhengdo ho chu Basmati Gagri Dr. Sankar Nat Jiha Aditya Kumar Chale Abhishek Dubai ahive hete khat chu pu pauzagin in inform inspire initiative to pi mangcha Malsom Initiative Ability Center hi Pearson Munchur Champura ahin 2011 kuma na phudo a kon tu chana hi mihingmo chatmol albai zangale somsegi le lilam verkolna anani zo ahitai New Delhi muna award hop do na kina chun category chomchom somna thumta an hom do un le kingun jingun le ki paman hom do in Union Minister pu Kiran Rizizu anapang in hi India pumpi mi simzo lo le abol thai tampi la ai thing mi chule nam mi khanin ki paman sangta himuna chunga ki papi lo thei a hipon hi Kuki Inpin General Secretary Khaikhau Gangte akon dem na thupon August nisim somni lali 2024 ki sodo dongzuizin pul hunthang mate Secretary Custom and Culture Kuki Inpin Manipur Chief of Jayon Village Paler Tinopar District Imuna achi sa August nisim somlali 2024 ni khoa melhet lo hon gi na sana mai chang ana koinaw chunga Kim in phamo akisa in sangte indem na kinai in hi ati ama hi Kuki Inpin Manipur kim lam kai mo po na kho ta ne hi tolhan a achi sa ni khu phabe masanga Tinopal District gam kai sunga village volunteer le UKLF ho ki ka buini a Kim in chamna theine tinga mo po hling se anaki pi apan nasata anala ahin gala turlaiza in le lo darmal lo hom hela nampi ma khoding ngai to na in kim le aba akai se so cheng tolti nei lo hela nam sunga abui lai cheng sutup na dingle ngamla go ven bit na ding a akil hai jing lai a lam kai zana le ngailu na bei hela thal le hi ma gi na ki nei hi kim in phamo akisal he in hi ati pul hun thang mate chunga dei lo ta thil so hi kim lam kai le aba kai se so lam kai zo se chunga na ki tong in kilan zai chun hitabang na to nei hon agang theipina Kuki Inpin Manipur kim henga ki phon na nahung nei devin he sa na kho ta hong ki nei in hi zem ta hi chi he sa na sa lowa ki phon na nahung nei lo ule khununga na chung owa thil so om le kim in mo ki polo ding hi ati TS Laijang Village Authority akon August nisim somni langa 2024 ni kho press release anai nawwa August nisim somni lali satal dai ni khon nam sape UKLF atong ni in husung impia zokham pum in house pu ki ho pidin akaw hlan in hi hiti chun ki ho thei talovin buina anasim hlan in hi thilalo zong ezan ham kha su se in aum e ati chule buina sulham dinga ki khom husung nu te zong thalmang chan kap ding agol hlan in hi ati thupun in asai bena tunin nam sape himla thal choi hon kap dingal mi kap lawa ei ho ki kap na a iman diu hitam ati achi sa June nisim somla khat 2024 Monday nin zong TS Laijang Village a nam sipai UKLF in gari tola asumla pai hol driver khat la khusung hausupu thisan su na change in na anatang do ovin hi August nisim ko 2024 ni ho in VV in UKLF ho ang bulhu kit uvin aphat sin khusunga athal kilha ki su gim na amjing tai ze chun tunin khusunga numai chapang lumgim na le ki chat na chunga khusung hausa semang pachung dem na sangta ahung kinai ze heche thil so chunga namlam kai adi in kim in hitabang buin ho hi om kilo na dinga pan hila ding in tip na le nge na TS Laijang hausa hon Kuki Inpin a thulut na kahinne uvetin press release chun asai ze Manipur Chief Minister Anbiren Singh in suspension of Operation SOO hi Kuki Tungnoi hoto chamna umna dingle dan le thupi kitu thaina dinga kinup to na soi anaki kai ahin ahilla group habab hin ground rules upper ke azve ati hizya hi hichi dan per ke group ho hi SOO kinup to na khon zaw sa alo withdraw dinga state in center hinga nge na kinezing hi ati hichi thu hi August nisim somni lali ni kho a
Infar CM Darbar muna press bin anay na Manipur Chief Minister embracing in asay hi SOO kinupton azaw Kuki Tingnoy loy khanin ground rules April ke ziovin Manipur acham na le mon na umsa thailovin LAHKHOM hizya hi hichiho loy SOO kinupton na kon jaw sa loading agi na kinelzing ahitin embracing in asay in hi Manipur Legislative Assembly injong SOO kinupton azaw Kuki Tingnoy ground rules parke group ho kinupton azaw sa loading tia tulo na kila ahi ahilla Manipur government nge na thua center akon officer ta thu ima akimunai poi ati hichitu hi center government ngai to zinge tiwa aki he e tin embracing in asai e het thei chu hichi SOO kinupton hi Kuki Tingnoy group somnilanga to central state government in August 2008 a sui anakai u ahi March ni sim som 2023 apanin hichi kinupton akon Manipur government anapot doa central Kuki Tingnoy kenole UPF ho ka abawa ana ahitai chule hichi kinupton hi tukum February ni sim somni lako achu anakichai a su saw jong hilo la do jong hilo dibuna ana kin ahi achi sa August ni sim somlako apat somni lakhat sunga Keno le UPF lam kai hoto center palai ek mistra in New Delhi a ke hona ane u hi hichi ke hona achu keno noiza KNF MC le KRA chule UPF noiza JNRA ho hi SOO list a jaw sa loading a ti a government langa kon proposal ana hi ahilla thu chaina hi ke ho kiting le bo asim ding uba ke se hi Dunia ding in Thusoh HETNA akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe